Mwana musaisi aba ni mutongo itivingwa tunyamukamba neta wa Steven Mwema muthanyani wa umunthe tu inguloko ni ngwata kana nguloko ni iyanthe kalivunde ni wa kilungu cha uyane uya muthanyani wa umunthe ende twetha twikuna uya wa mukawa twisio tonyo bingwata no tonyo kwata mbesa abetha bema ndo mabwana hata motoko na muthanyani wa umunthe watindata natinda nesa weta wat nita wa Florence mwene wa Kioko mwene mukawa uwa kuta bako kwa beta wako inyasha lini okay, before tuambisi na maondo mikawa obviously kumaila wambisi biashara pe maondo kauta walete kwethe osomete ibinde siyo ndemba kwa mundu kumela wambisi biashara usomete chayo lwa biashara kumela naambiye uyo wa mukawa kila ndo nasi nisomete katika biashara sana sana huu hoteli kindu chambe nibenda au thewi namba ili benda mundu munenu kindu cha katatu benda mundu utathata mana kindu cha kana no nasi ni benda umisi tuke ba kwa expound kindu cha mbe ni benda au thu role ya thu ndeni wa biashara ni chao katika biashara ita yu taliu ndo isa kwitha wembene ta mundu wina kiko ata ndo isa ukawe ni wina ngwasi kiko ndo ko tathambite na isu ni siyo na customer utabasia market yako sisi miyo ya bia ile ithambe yimethim miyo la uya ila webo ya andu nayo na kibuge la utume so isu ni sindo mono katika biashara wa mukawa customer isi asi whether wale tokwetha we mutanu we mutanu lazima niki pa ndo isa kutaya mundu we muthatu niki pe mundu uka ukethia labda oka bae kiliko chake kina mawito yona maondo me omuthenia ni woka ni waonenia na webu na kitai usi customers witha wa mulunja kila kingi ndo isa gute ya ndo thatete nundo ni lazima unene na customer umotabia wita chao ni umotabia na ngo ndaleku na ngo ye na utani uju we na moyo ni kana customer ya withe ni wa mwendesia okay na yona lama take advantage of that you get there kuna nini na madharau nono ni wesi na wale tekwetha thatete ukesethia ndekwenda kuondu bailite kuweka ata kese sisi si thabo nundu itabati uthukumia no nasi ona kwa muthenya ne mauta ya mundu mukono omwe ni thukumana na ume 99.9% na ume pani garage na tithukumana na ngali makanika bao then na ume athati naka pano mundu mukomo makanika ngali mbingi dereva mbingi bana ume kwesa kwata dereva mundu mukani tomwe wesa kukwata mundu mukalabda okite na mume okay na you gewane ya kisirani nuka ukethia mundu nukubudia maybe nondo afalo bokomea kana uya waku labda ona windi yu mundu usu mundu onenya na wondu mutungira tia na wo niki wibane mbesa you know mana mundu nene na nyana kiata onetha nyene ngwe nye ndane heart feelings nina ile to vindi okay nundu bata wakwa ni mbesa na yu mundu mukali kila baku we manshara ndose ba muno ndo tayaka tupe manshara na manisha tidili ya naume naume mai kisirani kana na metha na kisirani ndo leo kwata mundu ina kisirani no say you aka you teka tidili na aka tithana kese kila muthenya niki aka meke budia chambe ibe mundu mukoko wajiwe we mundu muka ata pe mundu mukoro no kaba ko nondo ni gasire ikamuhati kana akoka na mume ako nondo yu ni notanu na mume ako nata ni nondo ngi na kwa ni party yawe yu gethia yu na mundu mugosi sio de kwa dawo gethia wi munenya nenda ukonenya yu ibidi kuja mume ni mutaya cha wasia mundu no wale tegula na umesio no uli kana ka scenario kamwe ya bidie wa apply umesio nondo kekati umesio pesa ba ndiye nai na buye tina tinelete twina insecurities pa na neriro no na neni yo kumutongo ndisi ngaba na wito atwegie mulika mwizi na nina mubea nundu ne watwigie na atwike yata no gie no yewa umundi na mugire ikwacha no kana bingwa nebe ndembe ile nugire wisi sibo pai motu pai mauta na mbene tina dina any capital ondo nasia no ninga wasiendo ngi immediately kindu chine bie changu nango
na kunika namba ikalaba isana atumana namba kuikata na nundu wiona ubingu yentienda jala similione muno na ninonete mundu ala umbikite nundu bae boni sai boni kakela kini chole no sabinya na naisoko ne kumanika iko seo okola ni wazi ndo naina koba na noka saite tuwe nambia ko na na ubingu wa wako sio sero no ingei pakiti yo tulo ndo amana nao ndiamana okay ilawa wa ngewe no amanie kana maybe not on ngewe nginengi itokela kya unengi bina wa une kuka wale okola wasia uyono ndo no mangewe wasia une no kukengi bibandu wabo ne oseo nundu yo baike ndukithetha na mawegu ndubeke asia ngo nundu umundi utekane na bingi hotel suosu nibinga nibiba niki mawe ane maye na kindu kila kitialete no ibalwa na yundi esa kuma bangasia no nithi kuandikwa nundu yo kuandikwa no nazi no niemwe niki ndo ate ya meawe njama ni mbeza cia kila muthenya na mbeza cia kwa citegwiria yo waandikwa yinaandikiwe waandikiwe wewe nina athukumie supermarket lakini mie yetatu so kila cha kumisie musalani woka kwimanthia cia kunicho ni miao nundu yutaibi na yuna athukuma na imwe itu thukuma supermarket na ine bia mie yetatu na wewe kuelewa newa ata kutinda ne unje lakini yu mundu mugola wina experience ya kuitaba no ama ne we muito we mwandike na pena ka special mundu muge muito wira ayenda ka na thukumanga na no ange kalande lakini weze wiyani wa mundu ndui kalande iwe dia pena challenge kutetwa wiyani withukuma mai withe la we expect musala mbai matuko atano na ni mundu magela muthena nuona pembesa bosi ndamwende kuimbesa wisa iba kuma tuko 15 yu yele ayuke thando ina andu makwe ni maybe kana ndu ina muse ndu mutwae ndu utona kwazie no nibe wa nyamba no wewe leo ni challenge so you ne sawithia kuyandika ita nitakuwa better option na yu wako ndono maisha maku maendete ibinde suwa imwandike na yuwe mwene we andikite maili ata we pegi bathukanyo kinene muno nundu ibinde yune thani mwandike kwanza kindu cha mbea afya yakwa yetha yingu mwana mumosu nyokulia musala kwa mosasia no mosasia nundu no ze yunu wana ma kwa maiba momba ka uthi yo maybe wonye matunda ko kube we ndo tatu seo nundu tona ibinda yuna thugome ya ngili mwanza ni kala thumba ya ngili ile ni ngweno rumia mamu kindu ninguikia na ninakana ngo expect ni yumbanisi iwe ya ni kalile ala maisha maku ibine you get it kwacha na uwa wiyo na uwa le ngati ya lewo ya kwacha na woko yengi wiyo nando yesto vya dala na utajinya ngawo by then kwa na gas na ila umie kwande kwa hii nikiwa muyewe bingu hoteli na tisi ndo inge kwa na experience na hoteli kwitina kwitu ndiana nethi my late dad athukuma na hoteli to ndiu bandia amwithia na nethi enya kwosele ilowea kwa ni high school nena atia wavu hoteli ngona hoteli ni ya mosio nundu ni siwe thukumana na leu na ni leu ni basic need so uwira isio ndo maye moya nundu nsane lasi bai mundu te yanza ona wa thukumana nae yondo le yakuta ti undu mwana ngwa so you know we ngwa ukege ukaze wiki ami yetatu so ibindani su mwana hoteli wa musie pe pandu hoteli usu wa mumia ukesethia either kindu chena thina kana mwatho wa kindu wa mumia wesethia wa mana ye kweli hotelini no bume kindu gitonyo otethia mundu no nasie kwitu ndiana nethi nomba ya neki kaiko mpaka balati ukoma na nilikana kwanza ibinda imwe kwa uwie muno na standard I think I was standard 5 standard 6 nilikana nesa omwanga nomba yiro yomboka twakome kumbini na ba yote dini ula mani wa thukuma niwe wezi uma mbesa ungamia kasumba tikoma na move kuino nazi nye hoteli nino nondo yu mbesila wa thukuma kila muthenya nicio woga kaiba bundi one kana ukumota ukethia amwe ba umundi mana tatu ni mana tano ombola eso mina naona bundi ila wa sakwa balo kwikia hoteli bani nguloko ni kundu kwa kwiki wangali be kitu mi specific wa choose ye kwikia bana tipa ndo bangi
kwanana no kwati wakwa je niambia hoteli town niki town ni numba cia ene sio numba rento na yuni wizi yuba tokieta ngwata ikige manshara twakirio nengwa ni kanzo tuto kumeva so kindu kila natumikisie ni kios ndiye barendi na ndi mundu ngola kegendo eka permit ila kawaida ya kuiria we so o kanzo no moza permit so no mote ba peke yake ila ya imwe kwa mwaka kwa hiyo no nase pena benefit pena benefit ndo ndi ba rent ndi mundu kukombea kina ke wiki ite aje no bora you no sebe no lazima the mayor wati ite la mayor we na mu wa ibakanzo kuno okay no ila mundu kusakwa abantu be hoteli wasakuye banu ndo wa kwethwa no kweba kanzu peke yake kana pe group ya ndo wa mioni ba wone suneta na kwetha rendo yai in terms of in terms of rent in terms of my customer ndo la mekuwa peke ndo cho sukumia kwa kiaba no si twalongilwe bayo lo twetha baya lelon na lelon iyo sikisito si yake wa x na yuta alongwa kwesi makani kama alongwa ni kumanisha customer sia kwa ina alongelia so ya bidi ni mati niki kudu kuma jua kale we osi witha we musio au me ama thoko mawe ya moito maiye moya maiye moya we oma thoko maiye moya onange maisa katatu kwa muthena kwa withe abe na advantage ndule yo thoko wambe isi ata yuta si muthena wambe wokie wekara ya muthena wambe na ambe ye na iko ye mwene iko ya maka ni hiyo na ndio biela na ina yo memba okay namba uweisio peke yake namba uweisio na hata twasi sio wambe twasi na thogumie 250 tubesa to nini ingine naye moku kwa hiyo sina kwata ni sina katika hizo ni profit kana ni ila hata sio total sales maneli na miongo 5 sio mbesi ile ni kiangwa ite si hoteli na lakini muthana wambe ni wate nina hate nikulia hii like muthana ambe mundu akwata makasoma sata wenda abanzo kameto kamya be hoteli kana what happens we are hoteli we ambe yuta bani bese yu mundu ya binangali ndese kana ni itacha yuto to yoka ba ndo baidie ndo yomana ko uyu ngale ya kila se yoka ya ungama ngauma ngadibo ngainga nenya customer isu ndiko yaya ambe ni lazima wethe we munene na wina uthum mutani ngainga nena na customer isu kasi ya nithukumia baya na nitake na makena ni mwitha moye yanza moyuge muni promote ukama request na ila hoteli yangi hoteli sia hivyo ona mundi ucio bo yukila kitha kibo we winena na customer ata wikuata na uthete ata uwa chao okay hata nikenda ando moke ngi wisida nimego yo makasia nisio kwa Florence ngi skills wale ndio wena sio kana wewe liwa kuweka na ngwa yule uwa kwa hiyo yuke ndo kila kio ni uya recommendations uke mundu asepa na rende ye yuta isesi yawa mundu ta uya hisio ushago kuya misi na ma mundu tona yege wa mizuri uke yage uka ta mese memba na mboso no ikuneka ni uwa izizu siabia eka mundu na gitongo ni kia na mauta kaigendo kengi uyu luwa kwa ni uya na wamo ndiye kia spices kana undu we yana maya sia wiki yati yuka la dele ni uya le mundu ta uya amos na pricing ki mbesa uditamini hata nikenda isethi andu na kwata wasio na ndona tambesa mbingi andu makali akuka yuyo wajua kale nona si uduko magwana na ndwala wina mo kwati wo tata oyute ni iseti tesa isio 50 isali niki pa withi ya mundu eduko mo kwa muthera eduko mangali akaibwa yana mandende peo ke mwana ikieti we ba chuko bunde gwa we ya nesi yuke mwana jundu ko kike isesi ya 500 ya suma matabiki yake wango cha 500 nite watu isio kiasi twa dhati ugethe nyenzi tambene ndimo bine lakini nina rich customer ya we ba yande ukwati yake watesa mundu kurume wa 50 ni yake wa manda kiloya stili we gabo kila kingi ticho mama ndasi na siabati ukatilangela kama na siabati no kakeki ya subu isio kana wambosa twimina pio utetheke tata no nasi kumela na bingo yote ndethekete nundo mwana wani somela siambesa siaba
kala ni kala rent kila kindu cha kwa kupi sindu cia kwa ila basic bills cia kwa ni yebe ya umuthi ona ngetha ndena support I can make it. Okay. Na kusukwa bado. Baka kusukwa na tio mwene kwikia ni sawa. Okay. Ni mubya muno mundu enda kukoya ba okay ba. Pakwa kwa beta wako inyasha lini. Tiane ngwa mwana wa kuandika masiro na inyasha lini nguloko ni ya ngwata. Ngwata nguloko ni ya ndi. Ni mubya muno ndo na mutongo. Karibu sana. Nita wa Steven Mwema ni twa mina kilungu cha mbe cha uya ni uya toko manendini wa kilungu cha kele.